sive ukuthi namhla Siswati sithini lami libito ngingiPrince Valley elayinini lami la kunala khoza ngishilo ukuthi mangabe ufuna kumteketisa la umbite engaSiswati hana ngikwamukele la msakatweni naku evening classic la khoza kunjani Ngibingelela emsakatweni nakubo bonke balaleli beBSM kwenza mbangalehle. Hey ya lesihloko sanamhla la kuthi umuntu ongathanzi inyama mara lenyama lesikhuluma ngayo le ngathi ibese iletha inkinga la sikhuluma ngenyama lenyendi la lebese iyabona kubenze sikhuluma ngani masikhuluma ngalo Namuhla ke ntambama sesifake sithi inyama lenyendi iyabona benze. Masithi inyama lenyendi iyabona benze sisho ukuthi lenyendi ngezitimoshe tinzo lesinye isikhathi kubalekile ukuthi mawenda tinzo takho ngathi ungadenda nje uyefana noma nelidlanzana lebantu ngoba ungaze bagcwalise bese sekuyamosheka kanzi mawutendela wena noma wendela lidlanzana lebantu iyachubeka lento yakho ibe nesithunzi uma singazama ukuyifaka nje ukuthi ikhathi itanyalo lesiphila kuto asithi nakucetha kuthenga imoto lesha sewujabulile uma ujabulele leyo moto leyo nemndeni wakho la kuba ngcono inkingathi badincane kodwa mase uqala uyifaka ngaphandle sengilaba labagijimela bebuka statement sakho ukuthi sithi malini bato khona ukukhuluma kabi nje leto tinto leto ukuthi into ungaze wayikhiphela ngaphandle ebantwini labaningi bese seyona yini lo muntu kunokuthi angihalalisele la yina uyobuka ukuthi ngithenge ngani le moto no akanamqiniso manje ke lokhu sithi nemasibane ngiyabungateka kuba mnanzi ngalendlela leya because masibancane lento angeyibungateke kahle kunaleli gama lesilisebenzisako thina lesithi angeke kusaba nale vibe so kufuneka kube nebantu abaningi ene batokhona kusibona bazobe sebasiposta ikhona timve msakatile tingabafaka abantu labanyendi kungabe inkinga kodwa kunaletinto leti thimatini elinyenti bese setiyamosheka lokufaka ekhathi tinzabhato ema-relationship mhlawumbe i-relationship iyakho nalomuntu wakho inekhamba kahle kwaze kwangena lalabanye bantu bese kubonakala kubenze tinto nje cishe tinyendana uma kuthiwa inyama lenyendi iyabona kubenze akukhulunywa ukuthi vele ingcikithi ilana kulesibonelo lengisibekile kodwa bese ngisho ukuthi esikhathini esinyenti sinetithole lasetingingeni kodwa na ungabuka ukuthi umnyango wenkinga yakho uchamuke ngakuphi kodwa ukhanza ukuthi ngalesikhathi uqala kufaka abantu empilweni yakho kumbe kulento leyo losuke uyena ngilapho tindoda bese timosheka khona ngoba ngesiswati angithi bubenze ngilengadi bese sekuba nenyama lenyama ingaba inyendi kakhulu sho ukuthi lobenze kutaba kuncane kodwa lenyama ingaba incane lobenze kutaba kuncane okay lokusho ukuthi nakuwe uma lesikhathi ngesingisi singathi lesikhathi cycle yakho incane kulesikhathi uyaphambili empilweni kodwa unga expanda le cycle wena uvamile lokuthi lokutungela lakhathi ungakhoni kuphumela ngaphandle ngoba seyinkulu kakhulu kahle kahle lesisho sibeka lo yathi uma usho so ngiyifanisa kunalesisho lesi opposite ngesingisi lokuthi when days are dark friends are few uyakubona mase ubalethile lesikhathi wena uthi uhappy letha labantu bafika la bamosha njengoba bamosha mase kufuna ukuphuma ematibeni absekho so kubiyela la kulesisho lesi kahle kahle shosi hayi ukuthi ngivalela abantu ngaphandle ngingafuna ngibukela labafitha kulento lento bengibukene nayo ngijabulisa ukuthi ubekise nje ngenzaba i-relationship ngasikhathi uyakubona makasibekise mhlambe ngema-negotiation kuba nemndeni ukuthi kufuna kuyo-negotiate kusengikabidi umphakathi kusengikabidi wabomakhelwane so lana kahle kahle angibuke ukuthi bobani labadzingeka kulento lele ngifuna kuyenda ngaze ngibite wonke because ngilakta umosheka khona bengilakta bese so uyakhala khona kuthe kodwa sibani umoshele bekungcono lesikhathi izibani enda ini kanzi ungathi kunciphisa lapho hayi konke kuhamba kahle manje sisikhulwe sijwayetwe vele ukuthi sende itinto nebantu let's say kunalomuntu lebathi ngesingisi uplease abantu base people pleasing ngiyacabanga ngiyakwathi lo so naku nyalo because lesi sicwayiso ukuthi ngingadimosheli mina
ngikhona njani awuthi ngibe nemona ngikuva kahle la uthi ngingade emosheli mina njengoba ngibekise sibonelo sokuthi kufuna ngibuke usingibobani la kufuna babe involved kulento lela ngenda sibonelo mangakha indlu angini ngilanza meselane angiko lanza mhlambe ngasini angiko lanza umuntu ojuba njani ya because so ngimoshela so ngikhona njani la ku stopper ku please abantu because masenda mhlambe yonke into sithi sendela abantu kanti bathu simoshela. Ngicabanga ukuthi yonke info icala ekuthenini utifundzise wena utitshele wena ukuthi info lenjengalena awusayifuni ngoba noma singakuniketa indlela but uma ungakaqali wakhuluma nawe wafuna kutshintsha lokho ongasakufuni utokhona kuphila lokufunako kude lokunye longakwena so kwecala ukuthi uticonze ukuthi wena ungubani. Kwesibili bese ususa abantu eceleni nawe emehlweni akho ekuthenini uphilela kujabulisa bona kodwa ube naloko ukuthi impilo lengiyiphilako ngendela mina ngendela ukuthi kujabule mina as long as inhlitiyo yami nanembeza wami kuhlalisekile konke kahle ngoba into levame ukushaya esikhathini esiningi sinokushajwa ngiloko ukuthi sisuke singasendelisini kuba kuhle emehlweni abantu kodwa nasewedvana mhlambe sewucabanga le mali loseyisebenzisile kujabulisa abantu kumbe ngalendlela lelo compromise ngayo wena kuze ukuthi abantu babone ngathi umuntu lojabulile so kubalekile ukuthi uqale utikhulule wena ngeqiniso wemukele isimo sakho ngalendlela singakhona kwendlule kumukeleni isimo then you act on it. Hayi sibonge kakhulu umlaleli sokutayele uhlale akuvala emsakatweni but makafuna ukulandzela ku social media abone nemsebenzi wakho because lokho awugcini kwenda la msakatweni ukulandzela ku ngikhona ku Facebook othembisile Khotane ngikhona ku TikTok ngiswatihan lone masters ngabona nje swatihan bese kunetinganye eceleni yebo. Mina ngidofuna ne master's degree next time. Usibongile Tom Mananga Dr. Siyabonga.